nakubariye amasengesho munsi wanje sinkene no kwiyese Pepo yo, Pepo yo. Yo abarundi mubonye mumvise umuntu ngo yagiye hanze mwibaza yuko ubuzima ari ngaha naha siko bimeze amahera nituyamura bro umviriza mwizina ry'ubushobozi mwizina rifise imbaraga ndakuyeho ibyo byose n'ikanibara bomoje katika jina la Yesu Kristo ndaguturira mwizina rya Yesu Kristo. Ibiniki wasubiye mamajo kwe ibi nivyo kweli iyi niyo mana muri ko murasenga mwiwese nakubariye amasengesho munsi wanje sinkene no mwiwese hirani ya mana wamundutije Jabo ntumwese shora kujana mwiwese jiyo iyo niyo mana mbega imana namanya kugira yuko iyo mana jewe tutangana nayo ntushobora kumutisha imana sengera mwiwese ivyo nivyo ahasishaka narakubariye unzu yiwanje umbwirije ntwara kugira Shaka ibintu by'amasengesho manzanye mu sengera mwiwese umva n'agaciro zifise iho mwenga marahake shana rihumye ngo ndarongo subiye nasubira ko none ntungerereho Karibuni mgeni, karibuni. Karibuni. Gani huyo? Ugenza na maki. twasezeranye ko tuzoza gushima tuje gushima Wageni ndo hao. Orenga. Chukua sadaka hiyo. Orenga. Leta pesa baba. Orenga. Chukua sadaka hiyo. Weka chini. Wageni ndo hao. Lakini baba, unanifuata? Unanifuata vizuri baba. Nakufuata. Endelea na shati baba. Unanifuata baba? Nakufuata. Ni hivi baba. Ukiwa na shida yoyote, rudi kwangu.
Rudi kwangu kwa dokta. Haya baba, safari njema. Haya baba, wageni ndo wao. Na mukolikori. Jewe narakumvise ko waje. Naherutse umbwira ngo uraza. Naraje kwenda hasanga umwana. Asharanye turayaga mbe nasanze kana natamba. Ujya yaragomotse. My brother ko ndiko ndihuta kandi hari umushoferi ndindire hanze. Rumva hari jambo nyamukuru nashaka kutuvugana. Narumvise yuko usigafata nawe umugore. Kameme bro. Uri grand frère wanje akaruriro kabi. My brother nuko bimeze n'umwana hayaha bimenya kuno korero kabi kuranyereka ndakubaze bro uri muturi wanje ndi mukuru wawe ushaka kunyinjira mu buzima mwenuko ubu rero warose amafaranga watangwibwa ubu mwabonye natanguye kugakorako sawa imodoka yiwanje inzu yiwanje nziza navuye muri ya minyaganyaga ariya mutanguye kuza kuma amategeko mu bw'iwanje ubuzima bw'umugore wiwanje ninda bujeje muri mwe nta majambo menshi nyine toka nje bro nakumbuka wakati niko nakuomba pesa nitumie uribuka ndagusaba amafaranga ndungikiye nayo kilo kibarage mon frère ndakubwira iki iyo abarundi mubonye mumbise umuntu ngo yagiye hanze nibaza yuko ubuzima ari ngaha naha siko bimeze amahera tuyamura bro umviriza soka reka tuvugane get out reka tuvugane man toka nje uko nyene ndavuze soka inyungu yo gusenga 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 gusenga inyungu yo 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 gusenga mwana wanje senga ukiza abawe kandi ndagukwira ubapfu kuko wankoreye ntazomara waweza tuma neno la uzima libadilishe yote, ai hata usiyafanye ayo yote, bado nitaamini. Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote, haleluya, hata usiyafanye
ayo yote nitaaminiwe. Mwambie Yesu we, Mana ishoboye byose, Mana uhambaye, Mana ndiho, Mana mutware, mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ugira neza uko bukeye ko bwije, uri Imana itabara abaye baguhungiye ko wa Mana we, ni wowe byiringiro bizima dufite kuri ino si. Ayi Mana we, twovuga ubukuru bwawe nitwomara ibitekerezo byacu ma birakwiringiye cyane. Uhoraho ndazi imbere yawe papa, ndakweretse umutwaro ngiranye igihe kirekire mu izina rya Yesu Kristo. Mana fisi bimeze nk'imisozi, mutima wanjye urarushe, fisi agahinda kenshi kubw'umugabo wanjye. Hindura umugabo wanjye wa Mana we, hindura ibyanse guhinduka mu izina rya Yesu Kristo Umunyenazareti. Mana we, Mana we, Upepo yo, upepo kushoto, upepo kulia. uyu mugabo mwana ndakwinginze ukureho ibitero by'ibinyakuzimu yinjije muri ino nzu. Iyi mwembe mubuza ko nosenga ndayanse katika jina la Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana nzima zururuke kuri uwo mugabo, ukubita utababarira ibitero byiwe byose, uhagarika ibinyamareba byiwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndaturira mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga za Yesu Kristo ndaturira ibyazanye muri ino nzu, ndaturira mwami ndarisubizeho byavuye mu izina rya Yesu Kristo. Bomora, turira. Sangangura mu izina rya Yesu Kristo. Netereza izo mbaraga z'abadayimoni, netereza izo mbaraga z'abazimu yazanye hano, netereza iyo miti mu izina rya Yesu Kristo. Kuba wabinyereka wa Mana we, mu bushobozi bw'Imana nzima, Imana itabara. Ndaturiye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabomoze, ndasanganguje mu izina ry'ubushobozi, mu izina rifise imbaraga. Ndakuyeho ibyo byose ndabomoje pi katika jina la Yesu Kristo. Ndaguturira mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze wa Mana we, ndagushimiye ko hari ibyo ugiye guhindura. Urakoze kunyemera ko hari byinshi ugiye guhindura ku bwa runo rugo. Urakoze ko hari amateka uhinduye ku buzima bwanje. Urakoze ko hari amateka uhinduye ku bw'umugabo wanje Yesu Kristo. Ndagushimiye ku bw'ivyo. Urakoze wa Mana we, ariko mwami ndasengeye usengere ryanje yo. Ndasengeye mu izina rya Yesu Kristo, umutwaro w'ushengero. Mana urawuzi, eglise yacu ndayisengeye mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye ama-eglise yose mu Burundi, sengeye ama-eglise yose ku isi yose mu izina rya Yesu. Wongere kuraba umugeni wa Kristo wa Mana we, niyo Kristo. Joana. Meze neza ku buzima bwiwe. Bomora, turira mu izina rya Yesu Kristo. Sangangura mu mbaraga za Yesu Kristo. Irukana mu izina rya Yesu Kristo. Toa katika jina la Yesu Kristo. Mirongo barengere kururuka. Mirongo Imana ire mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo. Toka mu izina rya Yesu Kristo Umunyenazareti. Ndaguturira, ndabomora, ndasangangura. Ndirukana ibitero by'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Mwami tabara kandi urengere.
Yesu uzobukoze ndagushimiye wa mana we uri Imana ishoboye byose uri Imana ihambaye uri Imana ihindura amateka ngwino uhindura amateka y'uyu mugabo uru rugo mwami warumpaye ndarusengera mu izina rya Yesu Kristo nibihe bihinduke wongere kumukiza wongere kumutabara mu izina rya Yesu Kristo unetereze imbaraga z'abazimu n'abazimukazi ku buzima bwiwe ukureho ibyo byose Satani yakoze ku buzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo turira ndaguturira katika jina la Yesu ndaguturira mu izina rya Yesu Kristo umuriro w'Imana ndasanga mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti toka daimoni katika jina la Yesu Kristo toka pepo mbaya mu izina rya Yesu Kristo garagara kuri Imana mu izina ryiza rya Yesu amen. Mama Jean. Mvuye ngaha ngiye ku mupfumu wicisha izina ryawe shitseyo sinzi yapfuye mvuyeyo ni igiki cyatumye ureka kunyihangana kijambo ry'Imana rivuga muri Luka 20:19 ngo kwihangana kwawe niko kuzoturukiza ubwibuka ni iki cyatumye nigiye kosa mfise ryari ritumye kunyicisha utigeze umanura ngo ndeke kurikurikiza nigiye kosa nuba naragukoreye byotuma by'ukuri utari kunyihanganira kijambo ry'Imana muri Luka 20:19 avuga ngo ukwihangana kwawe niko kuzotuma mukiza ubugingo bwawe kutigeze umwicara ku manini kuri icyo kintu nakoze cyagutumye ugera kuri iyo nivo yo kugenda kunyicisha ku mupfumu. Papa Joanna c'est formidable ukuri ndatangaje cyane ko bumbwiye ko umupfumu yapfuye ni kuvuga ngo igeni yari Imana ni ahubwo nikigigwamana kandi ujya n'umuntu iherezo ry'umuntu no gupfa igitabo cy'umusigozi gatanu biranditseho amaherezo iherezo rya byose ni gupfa kuri k'Imana wo mu ijuru Imana yacu nidukoze isoni nitumara amazi iyo umuntu ayikurikiye nahomba hari izindi nyungu agenda aronga mu buzima hari imitego usimbuka bayiguteze hari ibintu byinshi ugenda uronga kubera iki muto opportunité tw'Imana kubera ko ubonye rero umupfumu wapfuye nukuri kurikira Imana yacu mu ijuru dufukamira ni Imana itazigera ibikoze isoni n'umunsi warimo Chérie yego kuri ko herero umunsi ufise uburenganzira bwo gusengera ahantu ariho hose ushaka Chérie umbwiye ngo tuzatujana gusenga ugiye gukizwa yego uheri no munsi tuzatujana gusenga yego jewe kwine n'umugabo wanje tujya gusenga yego umugabo yaho arambuza gusenga yego mbega inyungu yo gusenga rakoze ndazora babaye cyaraheze ariko je ntumwe ngo byarahetse ariko shabusa imbabazi uzana umuryango wose umuryango wawe usenga ndazana n'umugenzi wanje pfamfe
nawe nyene ari ngaha sawa yego aha nyene